Yes, reka nizere ko umeze fresh, nizere ko umeze neza. Abakunzi ba All About TV Rwanda Kigali umeze neza se. Nk'ibisanzwe ni kwizo twagarutse. Turi ku munsi wo kuwa gatatu, turi ku itariki 21 n'ubundi kwezi no kuwa gatanu. Turenda kugupfundikira, turenda kugusoza, turenda kukubwira ngo bye bye. Umeze neza se. Nyaboneka nimba ugiye kureba aya makuru banza ukore subscribe, liking ndetse usharing kugira ngo nyaboneka tureko natwe aka gacano kazamuka. Yes, ndakubwira amakuru agiye atandukanye mu kanya gato ni match y'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Bugesera. Hari amakuru amaze kujya hanze rero, aho uwitwa Kamarade yemeje ko hari bamwe mu bakozi ba Rayon Sports bigize abakora amashanyarazi kugira ngo bibageze ku bakinyi b'iyi kipe nyuma yuko izindi nzira zose zari zifunze. Kamarade yemeje ko hari bamwe mu bakozi ba Rayon Sports bigize abakora amashanyarazi kugira ngo bibageze ku bakinyi b'iyi kipe nyuma yuko izindi nzira zose zari zifunze. Mwibutse ko kuva ku mukino wabaye ugahagarikwa kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki nuko kuri stade ya Bugesera nta n'inyoni wabona, nta n'umuntu wemerewe kwinjira muri stade uretse abacunga umutekano bonyine. Yembere y'umukino rero w'umunsi wa 28 wa shampiyona wahuje Bugesera FC ndetse na Rayon Sports ukaza gusobikwa utarangiye kubera impamvu z'umutekano muke watejwe n'abafana ba Rayon Sports. Habanje rero kuvugwa byinshi bitewe n'igisobanuro cy'uwo mukino. Kimwe rero mu byari byakajijwe ku ruhande rw'abanyabugesera ni umutekano yaba mu umwiherero aho abakinnyi bari bacumbitse ndetse no kuri stade yabo aho basanzwe bakorera imyitozo. Nyuma y'uko rero izindi nzira zose zari zifunze, amakuru yemejwe na Banamwana Kamarade, utoza Bugesera FC yemeje ko hari bamwe mu ba Rayon bigize abakozi b'amashanyarazi kugira ngo babashe kwinjira mu mwiherero waho bari bacumbitse, ariko byabaye iby'ubusa kuko byarangiye bamenywe. Ariko baze kwigira umuntu ukora amashanyarazi kugira ngo urebe ko wagera ahantu byibura ari kubera umwiherero, ariko birangira bakuvumbuye. Muri make imitego yabo ntago yaciyemo nkuko babishakaga. Nibyatangajwe na Kamarade aganira na BMB Kigali FM. Yavuze ko babonye umwe mu basanzwe bazi muri Rayon Sports yinjiye muri hoteli bari bacumbitsemo yigize uje mu bari baje gukora amashanyarazi. Ati basigaye baza gukora amashanyarazi muri hoteli ari abayobozi bamwe. Mbere yuko rero umukino umuriro warabuze mu baje kukora rero tubonamo ngo umuntu tuzi kandi adasanzwe akora amashanyarazi, kumbi n'uwo mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu mutoza rero yakomeje avuga ko nyuma yo kumenya ibyo byose bahisemo gukaza umutekano ndetse no gufunga inzira zose zari gutuma babona aho bamenera baca mu bakinnyi. Uyu mukino rero wateje impagarara ukaza gusubikwa ku munota 57 harimo rero ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Rayon Sports. Ferwafa yemeje ko uri buze gusubukurwa kuri uyu munsi ku itariki 21 Gicurasi 2025 ku isaha y'isa 10 z'amanywa kuri stade ya Bugesera, ukaza gukinwa nta bafana na bamwe bari muri stade. Ikindi nakwibutsa nuko Rayon Sports mu byo n'ubundi mu byo yahanishijwe harimo nuko indi mikino isigaye izagiye ikina nta n'umufana habe n'umwe. Ubwo abafana ikipe ya Rayon Sports, abafana ikipe ya Bugesera, nyaboneka dukomeze dusenge, turaza kureba uko match iri buze kurangira kuri uyu munsi. Kuri wowe urabona ari ikipe iri buze gutsinda? Ese ikipe ya Rayon Sports iraza kwishira ibitego 2 inabone n'icya gatatu cyangwa se n'icya kane? Ese Bugesera yaza gukora agashya ikarundamo n'icya gatatu cyangwa icya kane? Ibyo byose gusa umupira uridunda, ntawamenya
reka tubitegereze mu kanya gatoya. Nkwibutsa ko n'ubundi turi kuwa gatatu, turi ku itariki 21 Gicurasi ku isaha y'isaa 10 zuzuye nibwo umupira uze gutangira, hakinwa iminota igera muri 30 yari isigaye. Nta mufana n'umwe uhari. Yani byemejwe rero na Ferwafa. Murabizi ko uyu mukino umaze iminsi yabavugisha koko. Uyu mukino warayabavugishije ewana. Bamwe bararize, abagabo ngo bashukanye n'abagore. Ibaze kubona kuba uri umugore ukaba utari warize umugabo wawe, ariko ukazabona ari kurira imbere ya kamera ngo ikipe yiwe iratsinzwe. Urumva rero ni ikibazo cya daje. Ibaze kuba uri umugore utararize umugabo wawe, ariko ukamubona mu bafana ari kurira nk'uruhinja mani ngo ikipe yiwe byanze. Ni agahinda gusa, reka twitege ko biri buze kugenda neza cyane. Nyemera tunyarukire ku yandi makuru ari kuvuga kwitwa Bishop Gafaranga. Yitwa Gafaranga kabisa. Ku munsi w'ejo ku itariki 20 Gicurasi 2025 nibwo Gafaranga mu rukiko. Bikaba rero nibwo ku itariki 20 Gicurasi hari ku munsi w'ejo ubushinjacyaha rero ngo bwagejeje dosiye ya Gafaranga mu rukiko. Bikaba biteganyijwe ko dosiye yiwe izaburanishwa kuwa 4 ku munsi w'ejo tariki 22 Gicurasi 2025 saa 3 za mu gitondo. Dosiye rero yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki 13 Gicurasi 2025 nyuma rero yo kuyikoraho iperereza, kuyiregera urukiko narwo rurayakira ndetse rutanga n'itariki. Byinshi rero ku mikorere y'icyaha akurikiranyweho ntabwo byigeze bitangazwa, bikaba bizamenyekana mu gihe cyiburanisha ubwo ubushinjacyaha buzaba busobanura impamvu zikomeye zituma akikwaho bino byaha. Ku itariki 7 Gicurasi 2025 nibwo byamenyekanye ko Habiyaremye Zakaria uzwi nka Bishop Gafaranga yatowe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Byinshi rero ku mikorere y'iki cyaha akurikiranyweho ntabwo byigeze bitangazwa, bikaba bizamenyekana rero mu gihe cyiburanisha ubwo rero ubushinjacyaha buzaba busobanura impamvu zikomeye zituma akekaho bino byaha. Bishop Gafaranga wamenyekanye kubera ibiganiro yakunze kujya akora ku miyoboro ya YouTube, yongeye kuvugwa mu itangazamakuru muri 2023 ubwo yakoraga ubukwe n'umuhanzikazi Annette Murava. Kugeza ubu rero banafitanye n'umwana umwe. Ku munsi w'ejo bamwe mu banyamakuru n'ubundi bahuriye hariya mu karere ka Bugesera, kuko sinzana amakuru yari yaturutse ko ashobora kuza kuburana, ariko bamwe batashye bamara amasa bibaza uko byagenze. Ariko nyuma yo gutaha nibwo aya makuru nayo yagiye hanze yemeza umunsi wa nyawo cyangwa se itariki ya nyayo witwa Gafaranga ari buze kuburaniraho. Akaba ari n'andi makuru avuga ko amakuru aba ari aho ngaho inyuma y'amarido, witwa Annette Murava umuhanzikazi nyarwanda yaba yaramuhaye imbabazi, ariko zikaba zikiri kwigwaho. Imbabazi zo zishobora kuba zaramaze gutangwa, kuko ngenda mbivana bamwe mu bantu bari hafi yiwe cyane kabisa nuko Annette Murava yaba yaramuhaye imbabazi. Ese Gafaranga wacu bizagenda biti? Azataha cyangwa azagumamo nyine abanze abiryozwe ibyo byaha akurikiranyweho? Nabonye bamwe batari kubivugaho kimwe. Yes, ni ya channel yacu ya All About TV, All About TV kabisa. Nizere ko ari wane gusa nyaboneka ntukibagirwe gukora subscribe, like ndetse no gusharinga kugira ngo tujye tubana uko bwije nuko bukeye. Ikindi nakwibutsa nuko nimba ukeneye ifoto nziza, ukaba ufite ubukwe cyangwa se ikiriyo, bakeneye live streaming, n'ubundi unyarukiraho bita muri Frame the Tune Studio. Ni hano mu karere ka Kicukiro, n'ubundi igahanga kuberekeza mu karere ka Bugesera bava i Nyanza. Urenze kuri police station
hano i Gahanga n'ubundi tubona icyapa kinini cyane mu ruhande rw'iburyo, aho ngaho niho wasanga ifoto zikeye, niho wasanga kabisa abasirimu niho basigaye bahitamo, nawe ngwino uhitemo urikane n'abapapira, urikane n'abapiga. Yasa amakuru yo aba ari menshi agenda avugwa ahantu hagiye hatandukanye, yaba mu Rwanda yaba hanze y'u Rwanda. Nkubwire ko bwa mbere mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'inzuki. Bwa mbere mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'inzuki. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'inzuki hagamijwe guha agaciro uruhare rwazo mu kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, guteza imbere umutekano w'ibiribwa ndetse no kongerera abaturage ubushobozi binyuze mu buvumvu. Uyu munsi rero wizihirijwe mu karere ka Rutsiro ku munsi w'ejo ku itariki 20 Gicurasi 2025 ku nsanganyamatsiko igira iti inzuki zishimiye ibidukikije zitugaburire twese. Inzuki zishimiye ibidukikije zitugaburire twese. Urubyiruko rero n'abagore bagaragaje ko ubuvumvu bw'abafunguriye amarembo y'iterambere binyuze mu gukorera mu makoperative, guhabwa amahugurwa ndetse no gusezerera ubuvumvu bwa gakondo, bababwira uti bye bye. Ni ku munsi w'ejo rero byabaye ku nshuro ya mbere mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'inzuki hagamijwe guha agaciro uruhare rwazo mu kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, guteza imbere umutekano w'ibiribwa ndetse no kongerera abaturage ubushobozi binyuze mu buvumvu. Wasanga iyo nkuru nayo utari uyizi ko ubuvumvu buri hejuru cyane. Indi nkuru nakubwira ni uko hari ikigo numvishe ku munsi w'ejo kirukanye abanyeshuri bagera kuri 16 kubera imyitwarire itari myiza. Icyambabaje muri ibyo ni uko bamwe mu birukanwe n'ubundi bari mu mwaka wa 6 bari mu mwaka wa 6. Akaba ari abanyeshuri rero 16 bigaga mu mwaka wa 6 ku ishuri rya Saint Trinité Nyanza TSS, birukanwe burundu umunsi umwe bashinjwa imyitwarire mibi. Iri shuri riri mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aho ubuyobozi bw'ikigo rero burega abo banyeshuri gusohoka ikigo banyuze ahatemewe, kunywa inzoga bagasinda cyane ndetse no kuba batambara imyambaro y'ishuri. Bigize amagenge, bigize bandinga. Birukanwe rero burundu ni abahungu 10 ndetse n'abakobwa 6, nk'uko rero witwa Jerome Mbiteziyaremye uyobora iri shuri rya Saint Trinité Nyanza TSS yahamirije rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye ibyabaye. Ibaze kuba uri mu mwaka wa 6 ugasanga amezi make ababura kugira ngo babwire ngo bye bye, arakunaniye. Inzoga, gutoroka no kwanga kwambara forms z'ikigo ni danje. Buse nk'aho bano banyeshuri baragera mu rugo bavuga ko byagenze bite. Reka gushimira twahoze tubana muri aya makuru, duhurire kuri match mu kanya gato. Gusa nibibagiwe gukora subscribe, kurikinga ndetse no gusharinga kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Aha ni ku gasozi kacu, aha nawe twe ni ku gacano kacu. Nyaboneka turebe ko kazamuka wana, none se ni twebwe tutagomba kurya ku mafaranga ya YouTube koko.